ubutwererane, ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa. Twakwishimira siporo dukoze uno munsi, ngaho twiha amashyi. Munsi no kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Ihohotera rishingiye ku gitsina ni ihohotera rikorwa mu buryo bune. Hari ihohotera kuri uyu munsi rero tariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 2025 hari siporo rusange. Ni siporo rero yabaye mu mirenge yose igize akarere ka Gicumbi nkuko byari biteganyijwe. Hano rero turi mu murenge wa Byumba aho habaye siporo yitabiriwe n'abayobozi mu rwego rw'akarere ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye, harimo n'urubyiruko n'ababyeyi bari bitabiriye iyi siporo. Yari siporo nyine rusange nkuko mubibona ku mashusho twagiye tubafatira. Ariko iyi siporo rero ntago yari siporo gusa, ahubwo harimo ubukangurambaga bwo kwirinda cyangwa kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu miryango rishingiye ku gitsina cyangwa rindi hohoterwa rishingiye kuba wabuza undi uburenganzira bwe nkuko byagiye bisobanurwa na Vice Mayor w'ubukungu wo mu karere ka Gicumbi. Ni ubutumwa rero yagejeje ku bari bitabiye muri rusange, aho yagarutse ku byaha n'ibihano byabyo, aho yagiraga urubyiruko inama ndetse n'abakuze bari barimo arimo avuga ati rwose bashuga mami n'abashuga dadi bohe gushuka abana, cyangwa se agaruka ku yindi ngingo ivuga yuko ubucuruzi bw'abantu buri gukorwa muri iyi minsi cyangwa muri imyaka turimo. Akavuga ati rero urubyiruko mwirinde hatagira ubabwira ati tubajyane mu gihugu runaka cyangwa tubajyana aha n'aha ngo twababoneye akazi nk'uko ingero yagiye zitanga azigarukaho. Reka tukurikire rero, ni byinshi yagiye asobanura. Ubutwererane, ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa. Twakwishimira siporo dukoze uno munsi, ngaho twiha amashyi. Abashyitsi turi kumwe barimo baza imbere, turi kumwe na Vice Mayor w'iterambere ry'ubukungu, turi kumwe n'uhagarariye inzego z'abadamu ku rwego rw'akarere, turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye. Muranyemera muri iki gitondo mbanze mbashimire mwese, nshimire inzego z'abadamu, nshimire ibyiciro bigiye bitandukanye, abikorera, urubyiruko twabanye hano muri ino siporo. Nshimire kandi SOS yadufashe muri iki gikorwa. Nshimire by'umwihariko abagize uruhare mu gutegura igikorwa kigamije gukora siporo, ariko none twamagana ihohotera rikorerwa ku gitsina. Ni umwanya mwiza wo kubyishimira, ngira ngo mufate dushimire umukuru w'igihugu Paul Kagame wakizeho izi gahunda ziteza imbere umunyarwanda tutibagiwe n'abadamu. Mufate tumushimire. Manya munyemerere mbereke abo turi kumwe n'abanze basuhuze, by'umwihariko twabanye na Vice Mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere kacu ka Gicumbi. Reka mu mwanya banze basuhuze. Maramutse neza urubyiruko, urubyiruko rubaka abonyemo n'inararibonye, nararibonye urubyiruko mudufashe. Nararibonye urubyiruko, turi kumwe na ba mutima w'urugo ni Nyampinga, umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Aho urakoze cyane. Maramutse duhurira mu isibo. Nitwa Kuzimana Fishene, ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Gicumbi. Gicumbi ya mbere. Nitwa Konsole Mukagasana, ndi Vice Presidente w'urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi mu karere ka Gicumbi. Yego, barakoze rero n'izindi nzego turi kumwe nazo, yaba iz'urubyiruko turabakiriye, ariko by'umwihariko nyakubahwa Vice Mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu, turishimira yuko ku rwego rw'akarere kuri iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 twabanye namwe
tukishimira by'umwihariko rero yuko hateguwe ubukangurambaga bw'iminsi 16 bugamije kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Tukishimira by'umwihariko yuko ubukangurambaga buzadusigira umusaruro, twongera kwibutsa aho turi kumwe nabo ko ari umwanya mwiza wo gutanga amakuru ku gihe, by'umwihariko ho wabona umuntu wese urimo hohotera umukobwa, hohotera umudamu, cyangwa se ko irindi hohotera iryo ryose rigamije kubuza uburenganzira umuntu. Ubona rero akenshi tubona ibyakozwe, tukabona ibyaha byabaye, ariko tukabibona imitagihe. Tugashima radiyo Ishingiro n'ibinyamakuru byadufashije mu kwitisha ubukangurambaga, by'umwihariko mu kubika ibimenyetso ku wo wabonye ko rihohotera no gutanga amakuru ku gihe, ariko by'umwihariko no kongera kwibutsa ababyeyi ko bafite inshingano by'umwihariko mu kwita ku bana no kwita ku burenganzira bw'abana. Ni umwanya mwiza wo kugira ngo twongere tugaruke kongera gutekereza ku ngamba zadufasha, ariko ni umwanya mwiza wo kongera gutekereza yuko akenshi ihohoterwa ryabaye, iyo udatanze amakuru ku gihe, iyo utabivuze ku gihe, iyo utisunze ubutabera, hari imirongo itishyurwa igenda itangwa kugira ngo mubashe gutanga amakuru. Iyo ibimenyetso byarangije kubura, usanga amakuru ari impfabusa. Tukongera kwitsa n'ugiye gutikora rwanda ko yuko ni ugufatana rw'ingamba. Turashimba ko benshi basubiye ku ishuri, tugafatikanya n'abandi batari ku ishuri bakaruka ku ishuri, kubera yuko n'umuntu ujijutse gutanga amakuru nk'ayo ngayo biroroha. Kandi tukibutsa yuko n'ibihano bikarishye, ibihano birakarishye bihana icyaha kiba kigamije gishamikiye ku ihohotera. Tukafata umwanya wo kubyinda rero, kubera yuko bigira ingaruka ku muryango, yaba wakoreye icyaha, yaba wakoze icyaha. Iyo tugize umubare munini w'abantu bafunze, birumvikana iterambere ryacu risubira inyuma. Reka rero munyemere ubutumwa bwinshi maza kuhabwa n'umushyitsi mukuru, ariko mureke mbanze mpere ku mujyanama mu nama njyanama y'akarere, akabahagarara n'inzego z'abadamu ku rw'akarere, Ifejeni waje kwifatanya natwe, abanze abahe ubutumwa, hanyuma umushyitsi mukuru aza kuduha ubutumwa buza kuba busoza. Murakoze. Arakoze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Munsi ni ukurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Ihohotera rishingiye ku gitsina ni ihohotera rikorwa mu buryo bune. Hari ihohotera rikorerwa ku gitsina ubwaryo, ariho tuvuga gufata ku ngufu cyangwa se gusambanya umuntu mutabyumvikanyeho, cyangwa se gusambanya umwana. Hakaba ihohotera rishingiye ku mutungo, aho umwe iryo rishobora gukorerwa mu rugo, aho umwe mu bagize umuryango, umugabo cyangwa umugore, ashobora guhohotera mugenzi we kubera ko ari uw'igitsina runaka, akaba yamwima amahirwe ku mutungo. Hakaba ihohotera ribabaza umubiri, harimo gukubita no gukomeretsa. Umuntu akaba yakubitwa cyangwa se yakorerwa ibindi bikorwa bibabaza umubiri kubera ko ari uw'igitsina runaka. Hakaba noneho n'ihohotera rishengura umutima. Aya moko yose n'ubundi usanga aganisha kuri rishengura umutima, kuko uwahohotewe birangira agize agahinda, agira agahinda gakabije, akaba yarwara indwara z'umutima, indwara za depression n'izindi. Ihohotera rigira ingaruka, umuntu ashobora kuba yarakorewe ihohotera akaba yakwiyahura, byamuviramo uburwayi n'ibindi. Ubwo nibwo